Drumline Advertise. Kureba umutima gwanje gukaserera umbiri gwanje gwatuza ebyanje byona watwara. So ediniyo saha tubase kubantu kusiyaho omwana utabaretera ijoberi Advertise Omweshongozi wawe wa urenge bizoba Advertise. No gambo cha bro. Ikiriya no gamashi. Advertise wagize ngo tire hite jowata ejemo watanuka ku cyangaranya town yona state yona yambaro gerzo abishi za university z'abantu bacigama namazimo kani wanganga nona kwakangambira bakwenda kumanya umuntu utinijobera Advertise noha amazina ni Advertise ndi mwana wa mbara Nyeshongora ndi Omweshongozi. Zera ayiraka. Ndi Omweshongozi. Advertise uri mwana wamba uri Omweshongozi amazina ga ugenyine bakweta mugeta Advertise ngaho. Apana banyitano bagaba Ivan. Nenduga kamwenze. Norga kamwenze. Wijambara watanga kutubona abonese. Kamba hereze. Advertise so far wahezobere ukingana cho music. Myaka nkeberi. Katandika 2019. Niyo jamii yake 2019 watanu kweshongora. Mtusoka kurga 2019 haturi mu 2022. Oyine yebye shongoro binga isofa. Fanye nebye shongoro bitano. Na video zibiri. Advertise in the management. The management no bajeta all time concepts. Let's go in a vibe. 2022 ngani nzangu no mwaka gwa vibe abana kabine vibe let's go munonga nisi. Korukuru munonga. Chairo Valentine. Eno manya. Of course my latest song bajeta chasi wachura. Eno niyo vibe indi. Niyo vibe yorumu. Atebe shongoro bitano. Wano rebe shongoro bitano yose kora yo muri chiyo ne mukora bozinga yi. Ndiye shongoro bitano ni ne mukora bemwe nabana baje hotezo mbaga Kampala. Yani ndiye shongoro Uganda. Urugano rujungu no runyankore. Management ya budget abacu ninga ariko rebo yawe yoru. Budget all time concepts ne manager Derek. Manager Derek. Manager Derek inaba ishongozi banga hiyo muri kodrebo ye. So far Omweshongozi babiri. Ndijo naza kwijana egambo yana. Ndijo naza kwijana egambo. So Advertise twizire ntureta beshongozi binza bakwija umene babiri bitufano bateganisa most of time Omweshongozi shanga atwiro industry ningo mwakozere na record labels nyingi za mteganise ninga atiwe music myaka ebiri waiza of course myaka ebiri nakire tarimo wasire ate myaka ebiri wezo mu music industry niche chikuteganise mu echo byo otugaye chimani chika chimpire cyane kuntamsa no bashobora so far atibe chinteganise mu music myaka ebiri imaze mu music no kutamza music yanje because ndaka funere manager yo mu amazing mukaga ntoje manager so chibenchi integanisa mnonga ntini manager no manyisa ngo omwaka gumena meza ana ugaherezo rukora nka Advertise rukora nkanye Advertise ndine management so recently regional Fnatic chindata no kuchora nganda so ati nishe unohoya echa ku inspiring zero kadotere kanzo muziki noreba ukuba ukanobaza ko muzana wa film ukanobaza kugendozana restoring nga restoring to kuzobaza amanu basi akanyama ngabambe nyabujamba at least ukano ogendo uzombataguzo tago echa ku inspiring zero kuzo music niki kuzo music background yetu family abakade banje akabara baronje mu kitere nangarizi oko Ezwa bakano bazeta bateza kareze zitarudungu arwezinde zabe zikozire zo busako deni zine mu strings ezo zasuna bene za kutera nezezo ndingidi
Bazeyi bawe bakaba bari barunze mu kutera se akamba tere nangezo izi nange za karimwe nzo bahindure matu bakakora piano nzo bahindure bakakora piano bakakora mu guitars so they were good at playing those instruments. And of course it inspired me because bakaba zitera bakweshongora ngoma nimpike ngasi abazire side che atata niye ama both sides umaisa ngo uri umwana wa Celeb tata na mama bona bakaba obobwire bwa kunojana ubwowe bakabe bari ba Celeb gonga by then so yokuwa kuze ni wajote chintu ati nienda na nyinchi twaro mwisho kuze by ended up senior 4 nazo mukwaye Entebbe so I completed my O-level nazo mukwaye mo ya Redeemed Christian Church of God na Omweshongozi and nafuna umuntu amwabe na inspiring music ye kushemeza Kenneth Mugabe natandika nje kufuna music ata Ivan K wajirambo mazino music industry emyaka ebiri kandi tukuza kubara emyaka ebiri doreba ngo of course ne lockdown yes twe ati iwo chikozero takugira ngo okayiza we wizoti lockdown yataham shinzo wagumza mano kuchitambuza kandi by then otira management ijo pawo kano jayo nga Ivan K ningasi iwaga mana ko kano gafuna utango okay chingwa ndagambira ba kutureba Nkore media TV since chona wono chikundo karemeraho and go lahanga takabura kora chikuyamba so gona gabegeri amana I never unje wafunda music industry ngo music yawe yokozire ebirungi biroho first of all ntunjire mu abanywani abumenda perspective niza kutunga acho nje chikuri chonge chintungire man becoming famous no babies sigamena tu babies mukazi umwiro muziki ningo kiza nawo kuzo muziki nukushobora abantu bakushe oyi no mukazi yeso umwiro mu ndongo jota guy utunatire hiti yanjezi nafunetse muri cyanje cyefe ati mwire mu ndongo tukakundana nk'abantu zonkana tanche music tukakundana muntu wetakunda Celeb nakunda nakunda nyono wagaba Ivan okay mbamweta Ivan K sinuta bareterizo berikana ko tutabagambira ntituri America country to shoots akavuka runye kasanjibwa ho mukisenyi of course nakavuka kuri munonga ibintu byaho byo na services izi bazibonire buri kimwe cyona kandi guy na wafuna yonke cyane urano wenda kushemerera mu rooms mabini za kabisa self contained amiza gakusi yagafukana ochuzinga aho kurano yenda kandi byo kuriyana nabagamira restaurants zabo za stade munonga buri cyo kurya cyo nejo kwenda cyo nano ikari okosa orders garori yanko mukama kabia nabakakuretera no wao mu room bakakushanyisa so Ivan K twareba ngo wa marum industry music industry myaka ebiri so far ukamara mu mwaka gumena mezana utine management hatuwaize miezi mukagone management manager Derek biga na self manager Derek so hati nits echo kureba kindukireho abofunda management no bo birotine management the other time utine manager music kegumi nkanda kufuna time kujangu tunje umuntu warabahanze yes ngani running a media kurendistamba je nyine ho ba guy banje bacare banje habe manyamba ho promoting a music but of course ikintu cyona Justine baka penyuma kitambura mu mpora sati ninde music negeza ho kitambura yiti nane kindi noreba twine bukabiri bya managers twine managers abo kushanganira abantu bateka financially kandi twine ba managers okushanga bono bano batambuza waka okushanga iwuri okumushosho ngo mushongo so the manager Derek we na akora cyo muri ibe bibiri so muri ibe bibiri nakora ikintu kimwe kikuvuga byona nateka financially kandi atambuza na waka cyona chikora so buri kimwe cyona wano audios videos buri kimwe cyona yo kujwara amashita go kutambura mwano zaho kuza ni manager Derek
So manager deruki mwine signing a contract ninga mukachikora nkabaka braza no letu izile mfode bizubi wari kuteka mu aka sente videos audios amastage motoka yokutambura muri chimotono echindi ati Ivan Keith watanse kufuna hamerumo like nkiwo kurengo bakutera sumba kubuki ngoja mpenda Ivan Keith obana birthday obana chi yeah of course hamerumo biroho no Lockdown, birthday. Lockdown beno mutera birthday. Taftera. Nandifuna ya birthday. Just ijao shemeza abantu. Ijao shemeza abantu kachenga. Ata Ivan Keith ni kintu ki ekyokurra no basagambira nko mwana aliyokwe aliyo mukyaro aine talent naona orana ayenda abo wakabi ayishongoye atere hits ngezotire no basakumuha amagezi. Omwana okugambira okiyoko mukyaro. Kandi woine chance yo kureba Nkore media TV no ino muchamani achifu kugambira ni kimwe remeraho zo unobo kubatinemu remera talent yawe obano yishongora obano zano mpira obano comedian obano DJ obano MC with your talent just jiremereho and believe in it when you believe in what you have you will achieve it. And of course no chimangi ite Nkore media ni tuntu bantu kurunda ito chitukugamba iwezera talent obunami just chonga iwazera talent yawe obanu ne hayona kasteba netu yamba twarengo ne basa kuba ne yamba abantu wasereba itu Nkore media abantu kikaho kugira ngo tubase kwantu kisya abantu base kwa makorasi base kwamba kumanya so ati esintu zagambe sha muheru tukendera abeshongozi turebere nibijano batanuka kweshongora amapiano gatiresi yona gakwase wadwaye ati Ivan Keith ine plan yo kustera amapiano ningi we tochina mpurani echama piano nzagamba na management because music ifutera in the R&B nataka mixing ziremu ungi wano uraba kutera ngoma ya mapiano neshemeza no jitambara neshemeza ya wasa kujitamba njitambara Ivan Keith wajera so far une bishongoro bingaye ibishongoro bitano okatanga na chishongoro sinatanga na chishongoro cyo nyakore mbachetaniwe na taho Julia video ka shooting wa explore media directing wa Fad Yuta respect bro a prosper be this betri yankwagala usingira Maria Julia kumazira osana area Julia yankwagala mvugira mugiya nakora sawo korabo na GOTs mbajeto wanje nakora sawo sembera then nija nakora echas November echas ncho to premier ngizo be niyo chishongoro kisha echas bakanyanga what's that please Sonyo kukuta wanya baby trying the way to find you tambu demo lokale anonyagwa kanti kongowajera we madam ali so Ivan Keith you na Derek manager Derek wajangu diko rebo budget tabata all time concert mwine gundi contract yanyu ni nganeta ninge chitu mukachikora nkabaka braza tufuna problems nyingi zetukare megaton arukurwana na massive records bakamkwata bamutekayo ibintu bakaba bikozere nkabaka boro babonzera chikonde bamuteko kwe bye nateka cyangwa umukora tubamukorera so ati mwe cyanyu neche chikonde ninga arempa pora Aichi chirempa pra chirohoroya neche myaka 5 oguma ko bwira ngo tumazire kusigning contract ngati katanga nkabaka brother kuna afuna umuntu nare yanchenga na janto wayi ekati signing the contract so aturion premier inga echeshongoro chibakweta echas echas bauteze makapera ke echas Sonyo kukuta onya baby I'm trying the way to find you Ntambo demo lokale nganonya gwa can't find you Nokusonyo wano chabuntu Sonyo wa
was just a dream that I can't avoid. I know I don't like but I wish to fly with you. Simanyi mukwano nakukola chi chakuncha up to that way. My heart is bleeding, my mind is shouting silently. Ngambane tone, I'm sorry. I look into my eyes, tell me it's okay. Yeah, gayo imba kongali chikuletera waishongorugana waiza kushongoro nyankore kono muntu wankore kono munyankore tatero nyankore ni ukadoti kachitere nkabaro ijisira utuninga nkaba ipo uri nechikuletera waishongorugana ninga kuti nokunorugana gamazi magaringo ndio munyankore kuruganda nurwo rukonyorobera mwana so nokore chinde chikorobera cyo kureba nawono ukora is perfect. Okay, yes. Abareba ngore media abantu bamwita Ivan Keith umujo wawe kandi Omweshongozi wo mu Burengerizoba Western Prince kongagai Western Prince abire Western Prince katikoma konga bagenga master na BSU obofu no bano lecture ate no bano unoshomesa yotingumanya bagenga tokoke so niko kutwaya abantu murete sere Ivan Keith ngabuje kumanya mburu agatano tubanikisha Celeb Wawe aina talent we na customer mutaba ina talent 20 korondo bone emsobone DJ customer ina talent rukwasa kwane yambi hangaritu ndamunonga omuri Burengerizoba nibageza Nkore media ngo twatwagamire abo kusaba taka subscribe baza kwano za YouTube o searching ekigambo Nkore media noza kureba direct subscribing kandi ozari yaro baza hari akade okanyigeho nobaza kukoretera nanka noza kunyigaro all then kujango beno ofunachi notification zitu cha twaguma twateke kintu anta ibintu bindi yari yo comedy yari yo chi mu program nyinze tukora Nkore media kandi otakaye bwangu baturiya merba counter singo twagambera umwanya murundi rwo kushemerera mu ka hotel kana okuza mu outing abagiga nuzo uchiringana ni tabyo kufuna mpora ni tondo batwachira twokutira nguna twachira side ya muyonga kana mazina ni MC Wakaima the microphone controller nkaburijo Mr. Ripsgenda nienda bani kisia Celeb Wawe twatagane orakatano oroni. Thank you very much.